Lukiban tayo, iti Biblia tayo, iti libro iti Marcos, Mark chapter 4. In your Bible is 1118. 1118. Mark chapter 4. Ag-start tayo kakabsat, iti verse number 36. Agpatengga tayo iti verse 41. Mark chapter 4, verse number 36 to 41. Amen. Nawatek nga makipagbasa tayo am amin kakabsat. Hantayo lang amulmulagatan nagiti verses. No diket makipagbasa tayo am amin. Amen. Verse number 36. Ready, go. They took him even as he was in the ship. And there were also with him other little sheep. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship. And they awake him, and say unto him, Master. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, and said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito, na kami po'y makapag-aral sa inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng heavenly wisdom and understanding para maintindihan po namin ang inyong salita, Panginoon. At salamat, Panginoon, na kami po ay makapag-aral muli sa inyong mga salita at mapalakas ang aming pananampalataya. Laksid, Apo Diyos, iti adung ng pressure kanyami, kada ito yung alawas, ng pakapsot ti pamati mi, Apo. Kat iti dayto nga kanito, Apo Diyos, dawaten mi. Agtrabaho ka iti biyag mi, Apo. Forgive us our shortcoming, dear Lord. In Christ's name we pray. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Amen. Now, dayto'y binasa tayo kat nakapimpintas nga verse iti Bible. Kaya't kung basahin kanyayo iti Ilocano, kaya't kastiti ko na iti verse number 37. Ket dimukot ti may sa adakkel a bagyo iti angin. Ket dagiti dalloyon sinabwasabwagan na idi ti biray, di bangkada. Iti kasta matintinepen. Daytoy ngalawas kakabsat. Ket napadas tayo iti dakkel nga panakasuot iti pamati tayo. Isu daytoy simangbay nga bagyo. Ket makita tayo met kakabsat nga permi iti gapuanan ni Julian. Tatay nga rod kitkita kakabsat digiti adatyan ti social media. Ket permi iti gapuanan ni Julian ije Batanes. Ado dagiti binaliktad na kakabsat nga balbalay, binaliktad na kakabsat nga kay kayo, ado dagiti dinadael na. Kastamat iti Cagayan, kastamat iti Ilocos kakabsat. Talagang sinabwagan na tayo iti Danom, permi kakabsat. Makita mi yan ti social media, aglalo yan ti Ilocos, ket permi iti layos. Amok nga aging gatata, ket siguro, adapay lang kanyayo kakabsat iti hanpay na kay pakpak ni. Wan kakabsat. Siguro dimteng dagiti pitak na nangato nga pitak kakabsat yan dagiti pagtaingan tayo. But we thank God sapagkat andito ho tayo sa kanyang bahay para mag-worship, manalangin, at higit sa lahat makinig sa kanyang mga salita para mapatibay po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Now, the title of God's message tonight is The Victory in the Midst of the Storm. Victory in the midst of the storm.
Now dito po sa verses na ating binasa, makita tayo kakabsat, iti pamati ditoy. At ako na ni Apo tayong Kristo, and He said in verse number 40, and He said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Sabi niya. So, dyan pa lang makikita natin ang pananampalataya. At dito din sa verses na ating binasa, makita tayo mo't kakabsat iti balegi, iti pamati. Gaputa ko na ti Bible, in verse number 39, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. So, iti daytoy nga rabii kakabsat, numampay napadasan tayo, iti daytoy nga bagyo, nga simbangbay, nga nang ted kanya tayo kakabsat, iti panaglupoy, panagkapoy, kakabsat. Nga maawatan tayo kuma, nga ti Apo ket nang ted lang iti balegi, laksid, despite kadigitoy nga simbangbay kanya tayo. And we thank God for that. Oo. Agyaman tayo ti Apo, at tayo nga nasalunat. Amen? So, victory in the midst of this storm. Pastor, wait lang, mabalin nga kunayo. Apay nga victory? Katne, naperdi dagitay pagay mi. Pastor, apay mo't nga victory in the midst of this storm. Kat nalayos kami. Agyaman tayo kakabsat dagijay nga banag, ket mabalin nga sukatan ti Apo. Agyaman tayo si bibiyag tayo. Han nga datayo ti nalayos. Han nga datayo ti inala iti danom. Praise God for that. Amen? So we must stand firm during the tough times of our lives. Kaya't nangasawen kakabsat, agtakder tayo, nga agbalin nga natibker, no sumangbay iti kakastoy nga panubok iti biyag. Tatay ko na, DJ, may isa nga nagtestimony tatay kakabsat, hantayo mabaliwan ti sitwasyon. Ti balbaliwan tayo kakabsat, di kababalin tayo. Di ugali tayo. Di attitude tayo kakabsat. So we must hold fast during persecution, affliction, and tribulation. We should be able to rejoice even in discouraging times. Amen? Noon at dumahan tayo maala iti umisem. Di amin? Mabaling nga, kadwan kanya tayo, ti pampanunutin tayo kakabsat, kasano tayo nga malpas, makaipakni, makadalos, kadayjay, nagapuanan ni Julian kanya tayo kakabsat. Di amin? Isungahan nga maimostra, dayjay napintas, naisem nga langa kanya tayo. Ket numan pa itikas na kakabsat, laglagipon tayo, datayo ket anak iti Diyos. Hantay kuma ipalubos kakabsat, nga dagitoy nga sitwasyon iti biyag, isudat mangupay kanya tayo. Isudat mangpakapoy kanya tayo. No diket isuda ko matipagpangalan tayo kakabsat, nga adadapay, nga agbalin, nga naanap ka ni Apo Diyos, kadagitoy nga sitwasyon iti panagbiag. So we need that kind of faith that anchors us through life's storm. The faith that anchors you through life's storm is a faith that is anchored on God's Word. Ti kayat na nga sawen kaabsat, dayta nga pamati, nga nakaangklaken ka, no sumangbay ti bagyo ti biyag kakabsat, ket pamati nga nakaangkla iti sao ni Apo Diyos. So kayat na nga sawen kakabsat, awan nga rod ti pagdanagan tayo, awan nga rod kakabsat, dagiti banag nga mabalin nga mangpasardeng kanya tayo, mangriribok kanya tayo kakabsat, gaputa dayta nga pamati kakabsat, ket nakaangkla iti sao ni Apo Diyos. Amen? It's a faith that hopes. Amen? Like Job, we must be able to praise and worship God, even under the most depressing circumstances in life.
tingnan nyo yung buhay ni Job. Di ba? Sino nasubok iso na kakabsat? Nasubok DJ pamati na. Agasan nyo, sangapulo kadagiti anak na natay. Ala si kaman ti makapadas ti kasjay kakabsat. Hantayupay ka ano kakabsat no daduma. Isupay ti manghinder kanyam nga agserbi ti Apo. Natay lang tayo pusayo kakabsat, di ka pa'y church-san. Natay lang kakabsat, detay ingungutom, ginatang mo, nakabalbalor nga aso kakabsat, di ka church-san. Hello? Nangruna, daduma, matay lang, jay kukutayo kakabsat, di tayo pa'y maka-church-san. Ala, di ngamin? Ngamkitan nyo ni Job kakabsat. Sangapulo kadagiti anak na natay. No si kangat at makapadas ti kasjay kakabsat. Kabawi lampay nga ta ti umayan ti church. Kabawi lampay nga ta kakabsat ti umaekserbi ken ni Apo Diyos. Amen? Baka awanan kakabsat. No sikat na kapasamakan na DJ biyag ni Job kakabsat. Baka hangkan nga umayak church, hangkan nga agserbi ti Apo. But praise God, aday ti biyag ni Job nga mabalin tayo nga tuladen, dayjay nga pamati nga daken kuana, nga uray no kasjay, iti napasamak ti biyag na, at da isuna nga naanap nga nagserbi ken ni Apo Diyos. Amen? So dayjay kakabsat, han ko mga mapukaw iti biyag tayo, itiin tayo pa nagserbi iti Apo. Dagitoy nga ba nagkakabsat, bagyo ti biyag, trials ti biyag, panakasuot ti biyag kakabsat. Kat saan nga agtalinaed? Apagbitlaan kakabsat. Amen? Addakad mo't kita nyo da iti bagyo kakabsat. Addakad mo't kakabsat iti agmakatawan nga bagyo kakabsat. Di pa'y mangukupon yan ti Pilipinas. Amen? Ngam praise God. Agpatenggalang kakabsat iti may saal daw, dual daw, kakabsat. Damdama awanen. Amen? Kat dagita nga bagyo kakabsat kat isudat mangso ti biyag tayo. Tapnon, makita parwaren na kakabsat. Jay kinasasinu tayo. Amen? Laglagi po niyo ti kunana iti Biblia. In the book of John chapter 16 verse 33. Anong sabi niya? In the world, ye shall have tribulation. Ado dagiti pakarigatan. Ado dagiti pakaseknan ti biyag. Ngamanat ko na, but be of good cheer. Amen? Be of good cheer. I have overcome the world. Praise God, kakabsat. Tadagitoy nga panubok ti biyag. Dagitoy nga pakarigatan ti biyag, kakabsat. Mabalin tayo, nga alaan dagitoy, nga agbalin nga stepping stone tayo kakabsat, nga ad-adapay nga agserbi ken ni Apo Diyos, tamo tayo nga adapay ti dakdakkel, nga panggapan ti Diyos ti biag tayo. Amen? Isungantay ko maupay. Amen? Hantay ko mga madanagan kakabsat. Iso nga makita yo daytoy kakabsat, daytoy verses nga binasa tayo. Soblian tayo kakabsat. Kunana ti Biblia, verse 37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship. Sino dayta? Ni Apo tayong Jesucristo, asleep on a pillow. And they awake him, and they said unto him, Master, carest thou not that we perish? Hangkaman lang madanagan kanya tayo. Amoyo kakabsat. Ti saludsod dita kakabsat. Haan nga daytay. Adda ba ni Apo Diyos ken ka? Obviously, meron ang Diyos sa atin. Diba? Adda ni Apo Diyos kanya tayo. Ti saludsod dita kakabsat. Kilala mo bang malalim ang Panginoon? Diba? Yan ang question dyan eh. Hana question kakabsat nga, adda ti Apo kanya tayo, adda ni Apo Diyos kanya tayo. Ti saludsod kakabsat, amam ba ni Apo Diyos tinaununag?
Tignan nyo yung kwento ni Paul. Di ba? In the book of Philippians chapter 3 verse number 10. Anong sabi ni Paul? That I may know Him. Gusto niyang makilalang mabuti, malalim ang ating Panginoon. Ganon ba tayo? Kaya kung minsan mga kapatid, no? Kung minsan sa atin, maupay tayo, ma-discourage, agsardeng tayo, agquit tayo kakabsat, apay nga sumangbay ti kasjay, nga pasamak ti biag tayo. Amen? Apay. Gaputa, no daduma kakabsat, di tayo mo't nga amamon nga nasayat kakabsat, dahil nang isalakan kanya tayo, kat adda kanya na't pan nakabalin kakabsat. Amen? Alat ko na ti Bible, verse 38, and he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Hangkaman lang madanagan kanya tayo, maarinab-nab tayon. Nandun lang siya, mga kapatid. Bakit? Kontrol niya lahat. Diyos siya. Amen? Diyos siya. And he said in verse number 39, and he arose and rebuked the wind. Agasam kakabsat. He rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Sinong nagsabi niyan, mga kapatid? Yung Diyos natin. Kailangan kilalanin mong malalim ang Panginoon. Kung minsan, mga kapatid, hindi natin masyadong kilala. Diba? Hindi mo masyadong kilala yung Diyos na nagligtas sa iyo. Kilalanin mo, kapatid. Di nga aming kakabsat, amom no tay tao, amom no sino isuna kakabsat, ay talaga uray problema nga nadagsin kakabsat, kayam nga i-share kanya na apay, amom nga jay tao matalik mo. Apay nga no daduma kakabsat, day jay Diyos nga nangisalakan kanya tayo, kakabsat ken gagayem. Apay di tay man lang amamwan, no sino isuna, ken sino kanya tayo. Amen? And the Bible says, verse 41, and they feared exceedingly. Nung nalaman nila, mga kapatid, kung sino yung kasama niya ay anak pala ng Diyos. And said one to another, what manner of men is this? Anong klaseng tao ang ating kasama? Diba? Ma-amaze ka eh. Na-experience nyo na ba, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin? Amen. Every day, nararanasan natin, mga kapatid, yung goodness ng Diyos sa atin. Amen. And sometimes, mga kapatid, tayo po ay lumilihis sa Panginoon. Diba? So Satan wants to convince you that the storm is meant to break your focus. Magaling din si Satanas eh. Diba? Gagamitin niya yung mga trials, mga bagyo sa buhay, to break your focus. Para sirain niya yung napakaganda mong focus para sa Panginoon. Ililihis ka ni Satan dahil sa mga pagsubok na yan, dahil sa mga trials na yan. He breaks your focus. He hinder you from reaching your goal. Amen. Haadlangan ka niya para hindi mo maabot ang goal mo sa buhay at yung goal ng Diyos sa iyo. Hinahadlangan ka niya. Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, pagdating sa mga problema, hindi mo dapat tignan na problema, kundi yan ay opportunity. Amen. Satan divert you from your blessing. Ilalayo ka niyan. And frighten and discourage you so that you can quit. Tatakutin tayo ni Satanas eh. Karamihan naman, pag may mga trial sa buhay, mag-i-stop na. Diba?
He knows that if you keep on keeping on, you cannot lose. Alam ni Satan pag ikaw ay magpapatuloy mga kapatid, hindi kanya matatalo. Diba? The only way you can lose is if you quit. Kaya gumagawa siya ng mga paraan para tayo mapatigil ni Satan. But praise God, all things work together for good. Be positive. All things work together for good for those who love God. All things including the storms in life. Amen? We will work out goodness. Amen? Remember, storms will mold our destiny. Storms will mold our destiny. Amen? Shape our character. Dapat ganyan tayo mga kapatid. Yung mga storms na yan, so that mang-shape, kadijay kababalin, katataok. Amen? Prepare us for greatness. Oh, praise the Lord. Dagiti gayam kakabsat, kat isot mangisagana kanya tayo, kadagiti adupay, nga mabalin nga pakausaran ti biag tayo. So nga dapat antay sumuko. God instills confidence in us. Build strength for future battles. Dagiti kakabsat ket dagiti storms ti biag. Panubok ti biag kakabsat. Ket isuda iti mangted ti tibker tayo kakabsat. Taammo tayo ken ammoy ti Dios kakabsat. Nga iti masangwanan at adupay kakabsat iti panakigubal tayo. Iso nga masapol tayo kakabsat. Amen? Victory in the midst of the storm. So what to learn during the storm? If we are patient, no naanos tayo kakabsat, and trust in the Lord, He will see us through. Amen? No naanos tayo, no datayo katagtaltalag ka ni Apo Diyos kakabsat, makita tayon to kakabsat, itinapintas nga mabalin nga pakausaran ti biag tayo, kan lalo na tayo pa nga usaren ti Apo, ken i-bless iti Apo. Amen? Number 1, storms enables God to reveal Himself more clearly. Amen? Look at verse number 41. Dito nila lalo pang nakilala kung sino yung kanilang kasama. Diba? Kung hindi siguro nangyari yan mga kapatid, hindi nila kilala yung kanilang kasama. Diba? But praise God, may mga pagpapala pala mga kapatid. Pag sa mga sitwasyon na ganon, ipapakita pala ng ating Panginoon, Diyos, kung sino siya sa atin. Amen? That's why He said, and they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this? Amen? Storms enables God to reveal Himself more clearly. Number 2, it enlarges your scope of biblical foundation. There is no other foundation but Christ. Amen? Storm challenges your understanding and the Word of God. Amen? So nga, nag-text na kay group chat kakabsat, idi agbagbagyo. Oh, it's time to reflect. Hindi ko alam kung kayo po ay umupo at nag-reflect, mga kapatid, sa goodness, kabutihan ng Diyos sa inyo. Amen? Awamot mabalin mong aramiden kakabsat. Nagtugaw ka kuma, ag-reflect ka kakabsat. Nga uri agbagbagyo kakabsat. At dakad jay, ag-reflect ka ti kinasayat iti Apo. Baka daduma kanya tayo kakabsat. Di tayo pa'y nasangon iti imasideg ka ni Apo Diyos. Baka di tayo pa'y nasangon kakabsat iti nagkararang. Di tayo pa'y nasangon kakabsat iti nagdevotion. It enlarges your scope of biblical foundation. Isot mangidoron kanya tayo, nga amwan tayo pa'y iti Apo, ken lalo pa'y nga maawatan tayo kakabsat, iti sao iti Apo. Amen?
Number 3, it brings out your best or your worst in your life. Amen? So nga testing dagitoy, panubok ti biyag kakabsat. Amen? Baka itidamtangan ti bagyo kakabsat, daduma kanya tayo agriri. Amen? Agriri tayon. Always remember that the storm of life will either expose your best or worse in your life. Nung dumating ang bagyo, idinalayos ka, idinalayos tayo kakabsat, idinadadal, lagi pagay tayo, anyad rimwari ang tibibig tayo. Amen? A storm of life will either expose your best or worse in your life. Amen? But it was time for God to rebuild the virtue. Look at David. It was a time for God to rebuild the virtue He had deposited in the life of a small David. Diba? Oh, takot sila, yung mga tao, takot kay Goliath. Amen? Inismall da pa ni David. Tinagibasit da kaabsat. Ngem di dagayam ammo kakabsat. Nga dagayam dijay ti kapangyarihan iti Apo. It brings out your best or your worst in your life. Number 4, it strengthens all. It strengthens all areas of weakness. Amen? Storms of life shows your weakness. Amen? Ipakita na ken kakakabsat noon yat pagkapuyam. Hello? Mistakes or iniquities. It makes you to avoid making such mistake. Amen? It strengthens you. It also brings you in contact with many people and count your blessing. Amen? It strengthens all areas of weakness. Nya dagiti pagkapuyam kakabsat. Amen? Oh, nakitang bati pagkapuyam nga masapol nga mapapigsa, mapatibker. Amen? Baka norumwar ti problema kakabsat, nakapoy ti attitude mo. Amen? Isungay plastar mo di ugali. Baka no dumteng ti problema sa balit rumwar ti ngiwat, sa balit rumwar ti biyag. Amen? It strengthens all areas of weakness. Number 5, it will force you to use or it will force you to your prayer closet. Amen? It will force you to prayer closet. Amen? Gondaway kakabsat, nga agkararag, mangikararag kadagiti kakabsat, mangikararag kadagiti nadidigraan. Amen? Naubrayo mo't lang deta kakabsat. Baka gaputi layusen, gaputi panagdanag mon, di mo naubra, dagitan kakabsat. Amen? Agwanta dalos, agwanta paknin kakabsat, di mo nasangon. Amen? Tengar kunadan. Daytoy prayer kakabsat ket communication daytoy. Tengar kunadan. When communication dies, no matay ti panakisarsarita, kakabsat, love begins to die. Amen? Amom no, di mo amot makisarsaritan ti Apo, mapukaw mo di panagayat mo kay ni Apo Diyos. Iso nga kaadwan nga believer kakabsat, umadayo ti Apo, amoy problema, ti problema kakabsat, di mo amot umasideg kay ni Apo Diyos, di mo amot makisarsarita kay ni Apo Diyos. Iso nga di ayat mo kakabsat, matmatayon. Amen? Hello, kumusta ang ti prayer life mo kakabsat? Daytay ti plastar mo, ti biyag mo. When communication dies, love begins to die. Amen? So kitain nyo, awan pa'y panangayat mo ti Bible.
Awan pa'y panangayat mon kadagiti spiritual nga banbanag. Di ngamin, amom ti problema am kakabsat, day jay prayer life. Amen? Awan pa'y ti ayat mon kadagiti tattao kakabsat nga mapukpukaw ti kararwanan. Di ngamin, at awang matan, nagadayo ka matan ti Apo. Di kamat amot makisarsaritan ti Apo. Di kamat amot ti agumbin ken ni Apo Diyos. Di kamat amot agipulungen ken ni Apo Diyos. So storms of life, it will force you to use or to your prayer closet. Isut mangiduron ken ka, nga agkararag. Amen? Number 6, kakabsat, it is an opportunity to witness God's miracle. Amen? Hindi ba kayo magpasalamat sa Panginoon na kahit dumating yung bagyo na yan, mga kapatid, nakita mo na ikaw ay buhay? Nakita mo na yung family mo, nakita mo, mga kapatid, yung mga bagay-bagay sa iyo na nandun pa rin. Amen? Yan yung biyaya ng Panginoon. It is an opportunity to witness God miracles. Diba? Your daily survival during storm will expose the wonderful power of God and to add to your testimony. Diba? Di ka may testimony tatan. Amen? Amom idikastoy, dimteng ti problema kanyak, nalasatak, mabalin mo matan nga i-share data. Ngam kasano nga ro, anyat i-share mo nga ro, no dumteng ti bagyo, dumteng ti trials ti biyag, dumteng dagiti banbanag nga makapasakit, makapadanag, kadadaduma pa'y kakabsat, di mo mat nakayanan, anyat i-share mo nga ro. Amom, kunam to, amom friend, amom mare, ididemteng naktikas nga problema, ang kunakayanan si ka. Hapon naragsak ka ba'y? Amen? Kasano nga na-encourage nga road? Diba? Oh. It is an opportunity to witness God's miracle. Amen? So, there are principles to remember. Number 1, no storms last forever. Amen? Number 2, resist fear. Oh, wag tayong matakot. Nasa atin ang Diyos eh. Hindi lang nasa atin ang Diyos. Kilala pa natin ang ating Diyos. There is always a risk involved to following your destiny. Stay in regular communication with God. Stay. Never let a storm determine your destiny. Stay in God's word that your labor will be high, joy produces strength, and be thankful to God in the midst of the storm. Amen? Praise God. Be thankful to God in the midst of the storm.